dumelang bahaeso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 ka jeno puong ya matsoho ke tsamaya le Mphoteme empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Those who share this vision of a better South Africa will find the doors of the Government of National Unity always open. Mopresidente Cyril Ramaphosa o entse kgoeletso ho mekga eo ANC e theile mmuso wa naha wa kopanelo le yona ho bontsha tshebetso ya ona ka dipuo le diketso. The way are not actioners. People who've given us the mandate. There's no way that they're going to give us an opportunity to go into a coalition with the ANC. Action SA e fetoetse ntlhakemo ya yona ya hore e ke ke sebetsa le ANC. It's a balance to be found between a perfect security, which is absolutely the priority, and there is no discussion, there has never been any discussion to put at risk a security model. So the base is how we can guarantee the security. Dipapading maemo a tshireletso a ka sehlohong ho bahlophisi ba di-Olimpiki Paris. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse re Mopresidente Cyril Ramaphosa o entse kgoeletso ho mekga eo ANC e theile mmuso wa naha wa kopanelo le yona ho bontsha tshebetso ya ona ka diketso le dipuo. Mopresidente Ramaphosa o re mosebetsi o ka sehloohong wa mmuso wa bosupa wa naha wa kopanelo ke ho ikamahanya le leano la ntshetsopele ya naha le kenyeletsang ho fediswa bofuma, phano ya kalafo e phethahetseng ho baahi, tekatekano thutong, phepelo ya metsi a hlwekileng le tsamaiso ya dikgwerekgwere. What will define the 7th administration's work is strategic alignment of the priorities we have set out, together with greater efficiencies, the focus on the optimal use of resources. Mopresidente o phaelletse ka hore boikarabello ba mantlha ba mmuso ke ho netefatsa hore baahi bohle ba naha ena ba fuwa menyetla e lekanang ya kalafo ka tshebediso ya letlole la naha la insurance ya kalafo NHI. Over the next 5 years, we will be putting further programs in place to reduce poverty and mitigate the effects of the high cost of living, especially on the poorest of the poor. Mopresidente Ramaphosa o sebedisitse monyetla wa ho araba dipotso tsa parlamente ka ho araba moetapele wa EFF Julius Malema. It's important, Honorable Malema, that as we debate, we should play the ball and not the man. Now, you spend a considerable amount of time playing me, the man. What is important in building this country is to play the ball of development. Mopresidente o phethile boitlamo ba Afrika Borwa ba ho tshehetsa baahi ba Palestina le ba dinaha tse ding tse ka bophirima ho le ho tatala Afrika. What this latest ruling indicates is that international momentum against Israel's continued violations of the rights of the Palestinian people is growing. Just as I finish addressing you replying to this debate, I will be meeting the entire legal team that represents us at the International Court of Justice. These are some of the dedicated South African jurists. Mopresidente Ramaphosa o re Afrika Borwa e tlo tswela pele go thaletsa tsosoloso ya mekgatlo ya matjhaba e kenyeletsang le lekgotla la tshireletso la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng. Ditabeng tse ding re fumana hore Action SA e se fetoetse maikutlo moo e phatlaladitseng ha e tla sebedisana le ANC provinseng ya Gauteng. Moetapele wa mokga ona e leng Hamena Mashaba o re ba nkile qeto ya ho senke ditaba ka maikutlo empa ba tshwarisane le ANC bo masepaleng ba baholo ba bararo provinseng. Action SA e phatlaladitse sena ka mora kopano ya komiti ya phethahatso mafelong a sa tswa feta beke. Action SA e kwenetse qeto ya yona ya pele ho dikgetho tse akaretsang tsa 2024 ya hore ke ya hlola e sebetsa le ANC. Your supporters come back and say, no, I must work with the ANC. Yeah. I'm saying, no, there is no way it's going to happen. If a thing like that happens,
I'd rather actually step aside and allow someone else to run, because I can't be expected to work with the ANC who are committed. I went into politics to remove them. Mashaba o re mohato ona o susumeditswe ke takatso ya ho sebeletsa ditabatabelo tsa baahi ba Gauteng. During the period of the engagement with our structures, it really emerged an opportunity emerged where our structures said, guys, please, we cannot really let the residents of these 3 metros down because of our own personal beliefs and values. I think we all entered politics to save society. Dipeelong tsa ona mokga o batla boemo ba motsamaisi wa dipuisano bo masepaleng ba baholo ba Gauteng. O boetse o batla meyara Kabelo Gwamanda a tloswe mme ho kginwe nyollelo ya diranta tse 200 ya motlakase. We wanted the removal of the current mayor. There's just no way we can honestly in a good state said to our residents that we are happy with the current mayor. So we said to the ANC, you guys, you headed this mayor to play a role that this job is way beyond him. So please, the only way we are prepared to really support you, we need the removal of this mayor. Mokga o boetse o totobaditse hore ha o hlokahale hore ebe karolo ya GNU mme o nganga ka hore mekga e meng ka hara GNU ha e tsebe moo e emeng. Pejana Mui re kopile maikutlo a hao mabapi le phatlalatso e ntsweng ke moetapele wa Action SA Herman Mashaba ya hore ho tloha ha jwale ba se batla sebetsa le ANC bo masepaleng ba baholo ba bararo provinseng ya Gauteng. Mme potso ke hore na qeto ena e nkilweng ke Action SA o e bona e le molemong wa baahi kapa empa fela e le ho ipeha maemong a matle a dipolitiki. Maikutlo a hao ka kgatiso ya video ya WhatsApp a latela. Action SA e tsere tshwetso e siameng hore e kgone go tlisa ditirelo mo baagi ba ba votetseng le baagi botlhe ba South Africa. Ke tshwetso e siameng ha ba kopane le ANC. Na ka no se ke nagana gore Action SA e dirile sentle thata go kopana le ANC ka gore manifesto wa Action SA o itumedisa thata ebile Action SA ba ka dira thata go utlwala ka lebaka la gore re ne re ba reeditse la bantse ba bua gore bone ba ka direla eng puso ya rona ya Afrika Borwa. So ke nagana gore Action SA ke mokgatlo wa dipolotiki o na le maikemisetso le go itse gore baagi ba batla eng. Ntate Norman Mashaba, mogolo pelopedi, a wise man changes his mind sometimes. O ne a na le mabaka a gage a re tlamehile gore a utlwisise. So now because o batla go sebetsa le rona, all we care about is service delivery. As long ba tloetsa gore ba Afrika Borwa a ikry ba kry-a di-service ditlhoko tse re di batlang tse tshwanang le metsi mabone le motlakase, ga rena problem le go change mind wa hae. Nna ke ra e ba ile gore Action SA e bone gore go kaone e berekisane le ANC ba tloele dikgwakgwano tsa bona. Ke bona o le kaone batho ba nke ba ukwane ba tloele dikgwakgwano gore go bofelong go tlaisha rena ra sokola bona ba busy kwa o mongwe a ra ke go berekisana le o mongwe o a ra ke nyake o bjale ha e ba ile gore ka nnete ba boelana for sake ya rena a nke ba be ngata nnete bophelo bo kgone tswela pele. Mo ile boela maikutlo a hao ka mehlahleng. Re tswela pele ka ditaba tse reng setsebi sa mmuso wa lehae ho tswa University ya Northwest Arthur Shopula o re ho kgutlisetswa ha batsamaisi ba sa tswang hantle mosebetsing ya bona bo masepaleng ba sa sebetseng hantle ho sitisa phano ya ditshebeletso. Bontsi jwa dimasepala mo Northwest ga dina batsamaisi ba golwane bangwe ba sekegilwe fa bangwe ba le mo malatsing a sekegilweng mo tirong. Masepala wa Ditsobotla o ntse o sena motsamaisi wa leruri mme ba thapile motsamaisi wa pele wa masepala wa selegae wa Kagisano Molopo e leng Olaotswe Bojosinyana. O lebogile tiro kwa masepaleng o ka ngwaga wa 2022 morago ga gore a latofadiwe ka go tlisa dikgaogano mo khanseleng. Moitsanape wa merero ya dipuso selegae go tswa Northwest University e leng Arthur Shopula a re tharabololo ya tlhaelo ya ditirelo e ka nna fela fa go ka emisiwa go thapa batho ba ba kileng ba dira mo dimasepaleng tse dingwe. Ke tloga ke bona o ka re a se tsela e botse ye dimasepala di swentšeng di tsamaiswe ka yona ebile ke tloga ke duma gore e ke di-council ge di appointa di-municipal manager di ka kgetha di-municipal manager tšeo e leng gore di na le clean record.
EFF ya re go thapiwa ga bojosinyana go tla tlisa tsepamo mo masepaleng wa Ditsobotla. It has been long since Ditsobotla operated without an accounting officer, and as a result, there's a fertile ground for corruption in the municipality, misappropriation of funds, and lack of accountability. ANC yona e re caucus ya lekoko la yona e ikgatolositse keletso ya lona ya gore go se thapiwe bojosinyana. Re kopile mo malobeng re kopa makhanselara a rona gore ba emise go senene ka ntlha ya go appointa ka baka la gore re batla Ditsobotla e nne pele mo maemong a siameng. Gone jaanong ya ka re bua yana ntse ba na le mathata a go patala babereki ba bone. Yaanong you can imagine gore go diragalang yaanong ga o tsenya le di-senior managers. Kgabagare Fikile Mahlophe o tlhophilwe jaaka meyara wa masepala wa selegae wa Matlosana o kwa Klerksdorp. Makoko Kganetswa a re a tlile go netefatsa fa a fedisa bonweenwee. Go thapiwa ga gagwe go tla morago ga gore James Tsolela a laelwe ke lekoko la gabo la ANC gore a leboge tiro. ANC ya re Tsolela o lebanwe ke magatwe a bonweenwee. DA mo khanseleng ga mmogo le Freedom Front Plus tsa re di tlile go netefatsa fa meyara yo mošwa a re bolela baagi ditirelo. Re kopa ratoropo yo o tswang go thopiwa go samagana le ditlhaelo tseno tsotlhe ka tsepamo e e tseneletseng le go lwantsha bonweenwee. The previous mayor of Matlosana, James Tsolela, only resigned after pressure from the provincial ANC because of alleged corruption in his administration. The Freedom Front Plus in Northwest will continue to apply pressure. Moitseanape wa tsa dipuso selegae Arthur Shopola a re tsamaiso ya dimasepala e tshwanelwa ke go dirwa professionally mme go tlogele go thapa batsamaisi ba le bangwe go tswa masepaleng o mongwe go ya go o mongwe. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Kamera papatso. Makwetha a Natasha Jansen ha thabiswe ke mehato ya mmuso ya hore Jansen a fetwe paki ya mmuso nyeweng ya Thabo Bester. Sisuthi re a khutla. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Mmuso o itukisetsa nyewe e etelang pele nyewe e kgolo ya ho thoba ha Thabo Bester Tjhankaneng. Empa maqwetha a moqosuwa wa mehleng nyeweng ena Natasha Jansen ha thabiswe ke mekgwa e sebediswang ke mmuso ya hore Jansen e be paki ya ona. Lengolong le ileng la nyenyelepa ho hlahella ha mmuso o batla Jansen ho ba paki tlasa karolo ya 120 a na le metswemene ya molao wa diketso tsa bonokwane. Diqoso kgahlano le Jansen di ne di qhalwe lekgotleng la Mastrata la Bloemfontein. Lekwalo le le neng le kwaletswe Jansen ke mosekisi o ne a bolelelwa gore ke mosupi yo o patelesegang go ntsha bosupi mme o tshwanetse go kopana le mosekisi gore a ntshe bosupi. Gape o itsisitswe gore karolo ya bo224 ya moama mo kganyeng eno. Jansen o ne a araba lekwalo leo ka go bolelela mosekisi gore ga a patelesege ke go kopana le bone mme a bolela gore ga a tlhoke go sirelediwa ke karolo eo e dirang gore a seke a sekisiwa. Mmueledi wa gagwe o bolela gore fa ditatofatso kgatlhanong le Jansen di ne di gogelwa morago, puso ga yanka ya tlhoma maemo ape mme go gogelwa morago ga ditatofatso go ne go theilwe mo tlhokegong ya bosupi kgatlhanong le Jansen. Jwale ha nyewe e ne e hulwa go tla mo nyewe e hulwa mo regional court e ne fana ka moelelo wa hore nyewe ye e hutswi go moshwelella permanently ha e sa tlolatelwa kgatlhanong le Natasha. Moitseanape wa tsa molao a re go ya ka karolo ya 224 mosupi o patelesega go ntsha bosupi jo bo mo tshwarisang. Morago kgotlatshekelo kgolo e tla tsaya tshwetso gore a e bona bosupi jo bo ikanyega mme e tla kgona go golola mosupi gore a seke a sekisiwa. Should a person opt not to use the protection of Section 204, the person can be charged again with the same offence. Section 6 of the Criminal Procedure Act are very specific in that when charges are withdrawn against a person, that does not mean that the state cannot charge them again for the same crime. Bezaiden Holt a re go na le mabaka a farologaneng a dirang gore motho a tlhophe go se nne mosupi wa puso go ya ka karolo eno. Indemnity from prosecution does not necessarily protect you from indemnity of public scrutiny, of maybe labor relations issues that might arise from your testimony in court. We have to remember that this is a case that is so publicly broadcast that a person might have other risks that we wouldn't necessarily know about.
apart from the consideration of being prosecuted or not. Sebueledi sa bothati jwa bosekisi mo Freistata Mojalefa Senokotsane a re puso ga e kgone go bua ka kgang eno ka gonne e ntse le fa pele ga kgotlatshekelo kgolo. Bester le balatofadiwa mmogo le ene ba tla boela kwa kgotlatshekelo kgolo mo Bloemfontein ka Laboraro. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Kaoleleng re fumana hore mokgatlo o sa etseng phaello wa Kimberley o entse kgoeletso lekgotleng le phahameng la dinyewe le Northern Cape ho hlakola beili ya lesole la naha le dilemo tse 48 le qoswang ka ho bolaya amogelang a sekgai ya dilemo tse 19 ka 2022. Mbumba Nzizwa Kwalwa le moqosuwa mmoho le yena Ellen David Kangumbe ba hlaeletsa kgutswane lekgotleng la dinyewe pejana ka jeno. Bobedi ba qosua ba ne ba iname ba leka ho pata difatlo tsa bona ho baqolotsi ba ditaba. Zwakala eo e leng lesole o qoswa ka ho thunya a sekgai ha moqosuwa wa bobedi e leng Kangumbe ya ntseng a le ditlamong e ne e le mokganni wa koloi nakong ya ketsahalo. Ditlaleo di kuma ha Zwakala a ile a thunya amogelang a mo qosa ka ho utswa mohala wa morao wa hae wa thekeng nakong ya ntwa pakeng tsa a sekgai le barutwana mmoho le yena ka ntle ha habo. Nyewo e buseditswe morao ka ha leqwetha la Zwakala le ne le sa fumanehi ha moqosuwa le yena a kentse kopo ya ho fumana maqwetha a mmuso. Lelapa le re ha le thabiswe ke ho busetswa morao ha Nyewe. Ke keletso ya rona go e bona re heditse ka yone mme go a lebetshega gore dilo tse dintsi ga di mo mabogong a rona. Mekgatlo e sa etseng phaello le liki ya basadi ya ANC ba ne ba le kgotla ho tla tshehetsa lelapa. Shane Krikwa Advice and Development Center e entse kgoeletso ho lekgotla ho hlakola beili ya Zwakala. We plead to the justice system to revoke that bail because he's a danger to society, he's a danger to us as a community at large. And we are also unhappy for the fact that this case is postponed again until next week, Monday. Ati babang ba batla toka e phethahatswe. Ke tle ka le tshogo le lengwe le ke sa itseng gore go tla diragalang a justice ya rona e tla nna teng. Tebello ke hore botjhotjhisi le maqwetha ba qosua ba tla kopana ka Mantaha ho seka-seka letsatsi la Nyewe. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle kgahlano le dolara ya Amerika. Sena ke hobane mopresidente wa naha ena Joe Biden a phatlaladitse hore o tla beha meja fatshe mme jwale motlatsi wa hae Kamala Harris o tla kena dieteng tsa hae. Ka o le leng ho na le maikutlo a hore Donald Trump o ntse a sebetsa hantle matsholong a ngo ka tshehetso bakeng sa dikgetho tse tlang tse akaretsang tsa naha. Diabo di sebeditse hantle ka jeno. Oli tala ya Brent ya sebetsa hantle mo e neng e rekisa ka $82 barrel. Sena ke ka lebaka la tlhokeho ya botsitso bo tjhabela bohare. Ha re wela ka otlolo ha dipapading re fumana hore maemo a tshireletso ke ya mantlha ho bahlophisi ba dipapadi tsa di-Olimpiki Paris tse tla qala ka Labohlano lona lena le tlang. Mokete wa pulo o tla tshwarelwa sebakeng se iphatlaletseng e seng stadiumong jwalo ka tlwaelo e leng lekgetlo la pele sena se etsahala. Batho ba fetang dikete tse 3 ba hahlaula mabopong a noka ya Sine Paris France ka dikepe sebaka sa bolelele ba dikilometara tse 6 e le karolo ya dipontsho tsa dipapadi tsa di-Olimpiki. Ketsalo ena e tla bewa leihlo ke mapolesa a fetang dikete tse 45 e le ho ntlafatsa maemo a tshireletso nakong ena eo ntwa ya Israel le Gaza e tswelang pele. Bahlophisi ba dipapadi tsena ba batla hore e be tse tlang ho natefela bohle ba tlileng.
That's a balance to be found between a perfect security, which is absolutely the priority, and there is no discussion, there has never been any discussion to put at risk a security model. So the base is how we can guarantee the security for the spectators and for the athletes, and that's why there is an unprecedented system of security in our country and in Paris particularly to make sure that security will be there. Dipapadi tsa Paris di qala ka Laboraro moo ho tlang ho ba le dipapadi tsa bolo ya maoto le rugby. Di-Olympic di tla bulwa semmuso ka Labohlano Phirimana. Sehlopha sa basadi sa Mamelodi Sundowns se leba America moo se tla ba le kabelo tlhodisanong ya mohope wa bolo ya basadi ka kgwedi ya Phato. Sehlopha sa basadi sa Mamelodi Sundowns se tlile ho ba le kabelo dipapading tsa mohope wa lefatshe se tla ba America. Sehlopha sena ke sa pele kontinenteng ya Afrika se tla bapala dipapading tsena moo se tla qhutisana le hloka le dihlopha tse tswang dikontinenteng tse ding. Sehlopha sa basadi sa Mamelodi Sundowns se maemong a pele ligeng ya Hollywood Bets, mme mokotlisi wa sona Jerry Chabalala o re ke tlotla ho bapala le dihlopha tse tswang dikontinenteng tse ding. Firstly, let me just say the tournament in US, it's an opportunity for us as a team to go and see how far are we in terms of the standard of women's football in Africa as a whole when you compare with other continents. Bomapudi bana ba liga ya basadi ya Hollywood Bets ka makgetlo a tsheletseng ba re ba ikwetlisa ka matla le ho bontsha maikemisetso. I think those they come in as a credit to the players to say the more you work hard, the more you're going to be rewarded. Mohlabadintlha wa sehlopha Boitumelo wa Rabale ya kileng a bapala sehlopha se seng sa America ha ntse a kena sekolo o re mmapalo wa bona ha wa fapana hakalo le wa dipapadi tsa America. Last time I ke bapala USA ne ke bapala college soccer, so no re bapala tournament with professional teams from different countries. I think tournament e ha tlotla e ba easy ho latela bolo e ke ile ka e bapala ke ntse ke le student USA, but I think I never different hakalo because ke tutile style sa USA, so khetla zama ile Khaswena ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena ke yona taba. Mona monna ke le boa ba buima dume ho tsabele pela Phillips Mrejeno ho sena dipela tse beletsweng bolo bana ha le tlabele sele le seleng beheng banyala tsintle fela ro ra shebile ka thoko ho mabopo le hona ka harona ha e tlabele fela moya e sa enkae ha re shebile qobola mo batanka ka haro kapa bophirima ho rela ka haro kapa botjhabela hlahle dipaki dipela tse sa enkae hona ka ronyana ha bona ha le fela maru mona le mane maru ba bona ha hape hona o ka bua le hole ho tla fita hona ka thoko ho mabopo ho sentse bana ha la fela moya e sa enkae ha di kgateng teng mahloki di le ha je sa motho bolo ba Gauteng o hlakile hore o tla futhumale ha re shebile Johannesburg le hore Pretoria Mamelodi e tla re khata di phamele fela ho mashome a mabedi a mtse emehlana kaofela empa ha le bosimbe ka jeno le hona o sanoseng ho hlokomele hore tla hlo batho ya re bala ka thaka ro Limpopo ha re shebile ka Polokwane ho tla jwala ka Mokopane le teng o tla hlo o futhumale o itikanetseng re shebile hona ka haro Mokopane re khati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse erobong kaofela re shebile ka Takazimbe e tla hleqale fela ho tshelela futla ho mashome a mabedi a mtse erobedi kaofela o tla fitla a shebile hona ka haro Carolina ho tla fitla hona ka haro Emelo Simba ka jeno le hona o sano seng o hlokomela re tla hlobate empa re khati di phahama ka emalahlene le hona ka ro Middelburg o hlokomela re tla hlophodi re khati di rita fela o mashome a mabedi a mtse e medical fela Vryheid le hona ka Pietermaritzburg le teng o tla ho pholo hona ha isale re khati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse e tsheletseng kaofela ha le Kokstad tla hleqalo hongwe ho fitla ho mashome a mabedi a mtse e medical fela pa ka tla hlopholo ka maru mona le mane re shebile ka no jole le ke sa tse bona ka komane ke sa tlhole ka Maletswaye Bosimba ka jeno le hona sano seng o tla hlo batela rita bolo ba di khate di ka tlatse ho notho empa di phahama ka Willem le hona tse ka Falkrenete di tla hliphamele fela ho mashome a mabedi a motse o mong kaofela Lensburg o tla jwala ka Worcester Bosimba ka jeno le hona sano seng o hlokomela re tla hlo bata re shebile ka Riversdale ha di phahama teng ka Riversdale hona ka haro Otsarama di tla phalema fela ho mashome a mabedi a sena metso o pakile ho re tla hlo futhumale Carnarvon le hona ka haro Sutherland ke sa le ba le ka Calvin ya Bosimba ka jeno le hona sano seng o hlokomela re tla hlo bate empa ka Appin
Lavington le Springbok ho ya jwale hona ka Kurumane ha di phahamele fela ho 24 kaofela bolo ba Freestata Motsimba ka jeno le hona sona seng o tla hlo batla rita di bolo ba khate di ka tlase no to Bloemfontein Masukula reng se sela ka hona ka Welcome ho hlokomela le teng ho tla hlo ho ba di hona ha isala ka Kroonstad ho hlokomela tla futhumale le sosolo di tamating re khati di rita ho 24 kaofela ha fitla hona ka Northwest ha re shebile hona ka Klerksdorp ho tla hlo phola re shebile hona ka Ottosdal o tla jala ka Swaziland di khati tla rita fela ho 24 kaofela ha re shebile hona ka Vryburg ho tla jala hona ka Tostal le teng ho hlokomela ho tla hlo ipolle bo buitsa di bula kalo a be etso khotso